салом алайкум ба ҳама подписчикои канали Авто Таҷикистан. Дар навори имрӯза зиёда аз 20 мошине аст ки бо хости дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед ва аз видеоҳои мо бехабар намонед. Якум мошини фурӯшимои ВАЗ 21099 мебошад ки соли бароишаш 2004, объёми мотор 1.5 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растаможка шидагӣ ва дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинам дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Мошин ягон камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад, мотори нав задагӣ қарор дорад. Ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 7000 сомонӣ. Телефонҳо барои тамос 933 33 51 44. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дуюм мошини фурӯшимои BMW 3 мебошад ки соли бароишаш 2002, объёми мотор 1.8 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат, растаможка шидагӣ ва дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинам дар ҳолати хуб қарор дорад. Ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 49500 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 888 88 58 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯшимои Mercedes-Benz E-Class мебошад ки соли бароишаш 1996, объёми мотор 2.2 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растаможка шидагӣ ва дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинам дар ҳолати хуб қарор дорад, задагӣ пусидагӣ надорад, яксола ҳуҷҷат дорад, гази евро 4 дорад, климат контрол, салон тоза, мотор звел, фақат фурӯшӣ алиш намешавад. қарор дорад ин мошин дар Ҳисор. нархи мошин 35000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 908 82 37 37. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯшимои Chevrolet Matiz мебошад ки соли бароишаш 2007, объёми мотор 1.2 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растаможка шидагӣ ва дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинам камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад, кондитсионер кор мекунад. ин мошин қарор дорад дар Турсунзода. нархи мошин 38000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 904 55 51 11. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯшимои Daewoo Tico мебошад ки соли бароишаш 1995, объёми мотор 0.8 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растаможка шидагӣ ва дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст ки ходовой мотор губковатка 4 баллон нав срочно бо арзон мешавад. ин мошин қарор дорад дар Ҳисор. нархи мошин 12000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 884 88 86 55. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯшимои Opel Vectra A мебошад ки соли бароишаш 1992, объёми мотор 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растаможка шидагӣ ва дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинам дар ҳолати хуб қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошин 16000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 902 02 10 93. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯшимои Hyundai Sonata мебошад ки соли бароишаш 2011, объёми мотор 2.4 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат, растаможка шидагӣ ва дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинам камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад, задни камера дорад, кондитсионер кор мекунад, монитор сенсорни қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 81000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 918 69 94 94. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳаштум мошини фурӯшимои Opel Astra F мебошад ки соли бароишаш 1997, объёми мотор 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растаможка шидагӣ ва дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинам дар ҳолати хуб қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 35000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 918 50 40 65. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
نه ماشین فروشی مای اوپل استرا این می باشد که سال برایشش 2005 ابیای موتور 1.6 سوزشوارش بنزین گاز کاروبکا پیرداچش مکانیکر است تماش کشیدگی و در اینجا صاحب ماشین گفته است ماشین هم در حالت بهترین قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 55,000 سومانی تلفن ها برای تماس 907 12 88 12 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. ماشین فروشی مای اوپل استرا اف می باشد که سال برایشش 1998 ابیام موتور 1.6 سوزشوارش بنزین گاز کاروبکا پیرداچش مکانیکر است تماش کشیدگی و در اینجا صاحب ماشین گفته است که ماشین هم در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد یگان پرابلم ندارد زدگی پوسیدگی ندارد فقط میشینی های میکنی قرار دارد این ماشین در ناحیه فرخار نرخ ماشین 30,000 سومانی تلفن ها برای تماس 905 95 74 70 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 11 ماشین فروشی مای دیو نکسی می باشد که سال برایشش 1997 ابیام موتور 1.6 سوزشوارش بنزین کاروبکا پیرداچش مکانیکر است تماش کشیدگی و در اینجا صاحب ماشین گفته است که ماشین هم در حالت خوب قرار دارد باز سودا می شود قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 18,500 سومانی تلفن ها برای تماس 555 55 65 31 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 12 ماشین فروشی مای تویوتا اولان می باشد که سال برایشش 2007 ابیای موتور 3.5 سوزشوارش بنزین گاز کاروبکا پیرداچش اتومات و در اینجا صاحب ماشین گفته است که ماشین هم یگان کمبودی ندارد زدگی پوسیدگی ندارد ماشین 100% موتور کاروبکاش 100% 4 بالون نو کردگی کانسنر کار میکند این ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه نرخ ماشین 88,000 سومانی تلفن ها برای تماس 904 58 85 58 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 13 ماشین فروشی مای تویوتا اولان می باشد که سال برایشش 2007 ابیام موتور 3.5 سوزشوارش بنزین کاروبکا پیرداچش اتومات را تماش کشیدگی و در اینجا صاحب ماشین گفته است که ماشین هم کمبودی ندارد زدگی پوسیدگی ندارد کانسنر کار میکند ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه نرخ ماشین 97,000 سومانی تلفن ها برای تماس 900 88 00 80 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 14 ماشین فروشی مای وز 2114 می باشد که سالی برایشش 2003 ابیام موتور 1.6 سوزشوارش بنزین کاروبکا پیرداچش مکانیکا و در اینجا صاحب ماشین گفته است که ماشین در حالت خوب قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 18,500 سومانی تلفن ها برای تماس 880 85 0200 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 15 ماشین فروشی مای وز 21090 می باشد که سال برایشش 2004 ابیام موتور 1.5 سوزشوارش بنزین کاروبکا پیرداچش مکانیکر است تماش کشیدگی و در اینجا صاحب ماشین گفته است که ماشین هم در حالت خوب قرار دارد همه جای ماشین نوی قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 28,000 سومانی تلفن ها برای تماس 909 06 10 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 16 ماشین فروشی مای وز 2107 می باشد که سال برایشش 2005 ابیام موتور 1.6 سوزشوارش بنزین گاز کاروبکا پیرداچش مکانیکر است تماش کشیدگی و در اینجا صاحب ماشین گفته است که ماشین هم در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 14,999 سومانی تلفن ها برای تماس 989 19 83 30 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 17 ماشین فروشی مای وز 2106 می باشد که سال برایشش 1984 ابیام موتور 1.6 سوزشوارش بنزین گاز کاروبکا پیرداچش مکانیکر است تماش کشیدگی و در اینجا صاحب ماشین گفته است که ماشین در حالت خوب قرار دارد این ماشین در شهر وحدت نرخ ماشین 6200 سومانی تلفن ها برای تماس 901 30 01 30 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.
18 мошини фурӯшимои ВАЗ 2106 мебошад, ки соли бароишаш 1974. Абиён мотор 1.5 сӯзишвориш газ, коробка передачаш механика, растамошкааш шидагӣ аст ва дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст, ки мошинам дар ҳолати хуб қарор дорад. Ин мошин дар Бобоҷон Ғафуров. Нархи мошин 12000 сомонӣ. Телефонҳо барои тамос 918 13 15 49. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 19 мошини фурӯшимои Opel Astra F мебошад, ки соли бароишаш 1993. Абиён мотор 1.6 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растамошкаш шидагӣ аст ва дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст, ки 1 сола ҳуҷҷат дорад, задагӣ пусидагӣ надорад. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 22000 сомонӣ. Телефонҳо барои тамос 888 22 24 80. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 20 мошини фурӯшимои Opel Astra G мебошад, ки соли бароишаш 1999. Абиён мотор 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамошкаш шидагӣ аст ва дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст, ки хадавоёш 100 лук дорад, салон тоза, масъалан нав, документош 1 сола ҳуҷҷат дорад, камбудӣ надорад. Қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 32456 сомонӣ. Телефонҳо барои тамос 888 80 55 55. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 21 мошини фурӯшимои ВАЗ 2112 мебошад, ки соли бароишаш 2007. Абиён мотор 1.6 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растамошкаш шидагӣ аст ва дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст, ки танировкаш то моҳи феврал 2021 срок дорад. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 25000 сомонӣ. Телефонҳо барои тамос 918 33 75 88. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 22 мошини фурӯшимои Mercedes-Benz S-Class мебошад, ки соли бароишаш 1998. Абиён мотор DVD сӯзишвориш дизел, коробка передачаш механика ва дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст, ки мошинам дар ҳолати хуб қарор дорад. Мошин задагӣ пусидагӣ надорад, кондитсионер кор мекунад. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Хуҷанд. Нархи мошин 46999 сомонӣ. Телефонҳо барои тамос 927 71 17 15. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 23 мошини фурӯшимои Mercedes-Benz S-Class мебошад, ки соли бароишаш 1999. Абиён мотор 2.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш автомат ва дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст, ки мошинам дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Хуҷанд. Нархи мошин 105000 сомонӣ. Телефонҳо барои тамос 927 86 01 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 24 мошини фурӯшимои Opel Astra G мебошад, ки соли бароишаш 2000. Абиён мотор 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамошкаш шидагӣ аст ва дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст, ки мошинам дар ҳолати хуб қарор дорад. Қарор дорад ин мошин дар Абдураҳмони Ҷомӣ. Нархи мошин 40000 сомонӣ. Телефонҳо барои тамос 906 66 67 62. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.